Iki duit ngenteni penyanyi ning ngadeg dingin. Ngadeg yo ngene ngaji sini sing ngadeg karo nyong. Yo. Mumbul. Siapa? Sing Seneng. mumbul. Ya. One two. Titi duit. Iya. Kudune mumbulmu iki koson kuwi lho. Hah? Ya toh? Piye cocok ora? Nah, Bang Jo, siapin Bahagia ambulan. banget ya. Ambulan. Titi duit. Os. Damar mancung. Damar mancung apa damar mati to? Aku sering mancung. Damar mati. Apa Apa, Ki? damar mancung to, Mas? Mancung. Oh ya wes, Damar aku mancung. manut, aku Oke. manut, aku manut. Kita tetap blocking ya. Oke. Blocking. Blocking rene Ya. apa blocking rono? Yo, gantian gue. Lanjut. Tekan ngendi? Yo, tekan ngendi tekan kapuk kok tekan ngendi. Ora macet kok. Wis Beleni ora nih, usah. beleni nih. Ngepas nih, ngepas nih. Oh, balik lembaran. Ngepas nih. Titi Pak, sini loh Pak goyang Pak. Damar mati mulia Siti Loko pasar Babi mati samar Do re mi sol jenang dodol Kenyal kenyal nyanyi nyanyi nyanyi. Ayo le, ijo ijo iya iya. miring Ailem miring gelem miring gelem. Angel miring angel. Kalau panitia Miring angel mlebune. tahu tempe nak rasane Ya ya lo. Bang Jo. Bang Coy sini Bang Coy. Para nih Bang Coy. Bang Coy. Biar nyanyi. Hi ha hi. waktu terang Bulan Tanjung Barak putar Pak Kemis. Bang Coy sini. Oh ini lagi foto-foto. Itu namanya. Taksi. Ini gimana? Kalau jangan taksi, Bang Coy diganti. Bang Coy. Itu lagi duduk di depan. Bang Coy. Ya. Bang Coy. Bang Coy. Oh namanya Bang Coy. Ah, yang punya wilayah. Coy. Oh, Tadi yang minta lagu siapa sih? itu Pak Kumis yang di belakang, yang Pak di depan. Kumis. Pak Kumis ini. Pak Kumis. No, sono ujung. Assalamualaikum. Ujung di ujung paling ujung. Ah, jauh banget aku pengen naik Gojek gitu. Pokoknya penyanyi hari ini bergerilya, mencari sasaran. Siapa namanya? Bang Kumis no. Keluarga sing duwe aja tepung kebumen pada bekaran Bang nyong pada Kumis. ngapake gue. Bang Kumis. Pak Kumis. Ya Allah. Tanjung Perak diputar Pak Kumis. Pak Kumis. Yo. Di toh, Mas. Akal sing kumisnya Pak kayak pagar Kumis. kecamatan. Pak Kumis. RT. Pak RT, Pak Kumis. Pak RW. Iya. Masya Allah, Masya Allah. Nah, yo tepang no iki toh. Pak Kumis beto propos mboten. Aman. Alhamdulillah. Aman. Pak Kumis badhe nyekar mboten. Kembang, Dok. Dangdut bisa. Apa? Bahtera Cinta. Gala-gala. Atau oh kerinduan bisa. Kita kebetulan bawa artis dangdut juga. Nanti Pak Kumis dimohon untuk ke depan aja ya Pak. Kalau Oke, di sini iya. jauh banget. Kasihan tukang syutingnya. Sampai mana Mas? Lanjut, monggo. Sampai Tanjung Perak bukan? Tanjung Perak, Tanjung Perak, Tanjung Perak. Tanjung Perak, tepi laut. Tepi laut. Siapa sudah
Sikat, sikat. Waktu terang sinar Terang, terang, terang. di kota Lasuram. Yo 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 yo. Saya duduk dengan cinta. La 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 la. Kawan saya Pak Kumis itu namanya. Pergi Tanjung Merah, panggil satu taksi, minta orang lampir sorang. Taksi. Piye Pak Kumis? Hei. Kita suara belum selesai. Nanti Pak Kumis saya bawa ke sana. Oke? Bawa kesini aja lah Oh, Pak Kumis. nanti aja. Terima kasih. Aduan nang kono kok. Oh, jauh. Mas. Aduan banget nang kana lah. Tanjung Perak, tepi laut. Siapa Mas Kendus. suka boleh hidup. Kalau jangan lupa itu akhir Tanjung Perak, tepi laut. Tanjung Merah, tepi Pak Kumis nggak mau nyanyi sekarang. Lagunya apa? Kelingan manis eseme njur kelingan Mbah Putri esem kemuyune tresno lan kasih sayange nanging aku kepengin dadi bojone. Sayange wis duwe bojo Bang, tetep gareng sayang karo Mbah Putri. Aja khawatir nyong putu sing paling apik. Rika aja kelara-lara mergo putune seneng karo Mbah Putri. Nah, ya kue. Sairnya ganti. Sairnya ganti. Oh, judulnya Jambu Alas. Matur nuwun dulur Kebumen kuwi sing pada teka ndongaken nasehat panjang umur akeh rejeki. Lah ya kuwe. Sumpah ning batin yen kula sing dadi Sing dadi kawin tekan ning ati ora bakal luru ganti. goyang yo. Ayo sayang, ngene ngadeg aja sini sing tak pura-pura do Kebumen kok perek. Ngene-ngene. Sedulurku ayo Kang aja isin-isin ngibing bareng sing penting acarane kaya piye kabeh wis matur nuwun wakile sing duwe hajat Rika kabeh sing nang kene aweh penggabantu pokoke sing penting pada sehat. Pak Kumis, ngene Kang, ngene Kang. Alas kulite
bawang, ada gula, ada semut. Turun, Ayo. ojo rebut. Ya he 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 he. Oh eh, oh eh, oh eh. Kebumen beriman yuk, goyang pae. La 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 la. Oh eh. Ayo Kang aja sini sih. La la la. La 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 la. Jambu alas du manis rasane. Tak enteni randane. Kinyong dhewe kang kota sempor. Redek sing tekan keluarga Kebumen. Kota beriman, tempat wisata luar biasa. Anak pabrik gendeng, anane daerah Soka. Sekali lagi. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Jambu alas. Ada semut durung rondo aja diemut. Si si iya iya hei. Iya iya iya. Na 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 na. Asik. Manis rasane. Rika lagune apa nanti? Aja sini sini. Sayange wis duwe bojo, nanging aku mbah sayang karo simbah. Tedongaken panjang umur, panjang yuswa. Sing penting putu-putune pada waras lan akeh rejekine. Dan juga sound system dari siapa, Mas? Dari Mbah Kong, dari Kebumen. Bunda mau ikut goyang? Boleh?
berdua.